jotono lamsogo khajani takhuk bukuk song sung tini kwangma sungmung tabokni je political situation tei tipra hastego bahai englagi tong tei dofani samung bo engel tigi dofayok sama manai kwangma tak paplironi sumung tongo o sumung no tigi ne jeng tini phaisok paika khoroksa takhuk sini dofano hamjangnai dofani bangai samung tangnai sini takhuk Roton Deborma जों बनि थानि जों गोबांमा सोमों दिनै सोंलायनाय ब खरकसा आइगेनि सामोंख्लाय थांजाक एबा लेंलाजाक IPFT नि मेम्बार अफ सेंट्रल कमिटी ते तेलमरा डिविजन बेहायनो ब खरकसा सेक्रेटारि इंगै फायजाक इंगे ताबक चिनि ताखुक अक्रा चिनि बरम गोनां रतन देबरमानो जों दिनै सोंलायनाय चिनि टिप्रा हास्टेगो जे ताक पलिटिकल सिचुएशन चलितमानि अ पलिटिकल सिचुएशन रक नतैगै जों दिनै बनथानिगो जों खोनालायनाय इंके ताखुकनो पिला लामसगो चिनि थेनां चेनेल हामबाय पुइलानो चिनि थेनां चेनेल न हामबाय मारु नरक तेनि आनरक फाइसकम बागै कखे अबनो जे गोबांमा थोंरों रक फायै ससियेल मीडिया नि बसकांगो फायनाय नुकजागो फेबा दिनै आं नुकजांनानि नांमानिखौ बनो गोबांमा बररक थोंरोंनो तैनो सालाय दंमाबा आव किसासा मा सासनाय नरक आनो सोंखाबा तामने हिंके लाइथांजाक साल रगो आं पार्टी IPFT नि West Division Secretary ते Central Member of Central Committee ni bo इंगै आदंगै सामं तां तंगानि आजररगो जों नुगु सिनि दफानो फेयगनानि ते मथांनानि गेलामा तंसानो IPFT नि नाहारमं तिब्रा लैंड नै आबनो तैनो सिनि जतो तिब्रा सारक खाथानजा खाबाक साखाइनाय पार्टी IPFT न लगिरिवै 2018 सरकार तो बोखा सरकार तो मानि अबनो कैसा नाहारमं जेचिनि तिप्रा सारकनो मथांगानि तै मुक्तिरनानि इंके ओ जागावो जों नुगिमान खाजे सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारक न मुक्तरनानि बागै फेयगनानि बागै IPFT सिनि थैथांजानाय सार NC देब्रमानि बिसिंतै तिप्रा सारक यक्सनाय हनै जतो तिप्रा सारक न लगिरिखा आबनि बागै बेलेकन हामबाय मारिओ सिनि जतो तिप्रा सारक न आजरावो जों जतो 96% न थानजांखा ओ थानजांमा बिसिंतैनो त्रिपुरानि 30 बছर राजत्व चावै तंनाय CPM न नरै कताल सरकार तोय फैक्या बेलेकन हामबाय मारिओ सिनि त्रिपुरा सारक आसुकै सिसाय फैमानि बागै जों नगो त्रिपुरा सारक बाहायखै थांनाय कोनो लामा माया मुंसा लामा मानिया गोबांमा इंटेलेक्चुअल पार्सन दङ हायफानो खरकसा कैसा उदाहरण नमदि मास्टर बबिनि फेमिलि न तैनाय चालकनानि बागै बिनि नखुनो तैवान सगु बसिकित समाजनि बरकनि तंफानो तै डॉक्टर खरकसा बो बिनि फेमिलि न संसावैत साना बागै न वानसगु फेबा केबो हा दफानि बागै ते ओ तिप्रा सारकनि बागै वानसगु जे लामा तोय फायनाय केबो ग्रै सुद्ध खरकसा सिनि NC सार बिनि बिसिंतैनो सारा त्रिपुरा सारकनो ओ लामा रेखा अबनो जतनि सेबनो हामबाय मारिओ थैथांमोन यागल फानो हायसे
tebo जों nukhai nainakhi nogo asok ang kwbang kok kolok saklak tabukni o jorao kwbangma social media ni bisingtwi जों nogo walayo senglayo kebo kebo hamya salayo kebo na salalayo tamoni ke ang norokni o channel ni bisingtwi ang joto tiprani tipra sarokno ang sanani musungmakhe koboknani musungmakhe obose je जों lama mankha je swnamui klangkha chini thwi thangjanai sar NC Debroma bini o lamano bahiki जों phuarui telanglainai bahiki samung khlaibai barano khlainai जों mukto manai obose जों manai thoknai haise tamunke tabuk जों nogo jotono tiprasano phiyoknani kok sawino kwbangma bororok bwsakango haike o moidano nongkhalayo angse tiprasano phiyoknai angse tiprasano mothangnai angse chini manthaino to bunai hnai ang agi IPF ti khai tongman jorao ang chini sarensi chini sarmebar songno bolai hambai mario boroni bisingtwi kwbangma srengmung mankha tei boroni bisingtwi tini ang politics ni je samung rokno buji mankha manmani bagai aboni bagai tabuk जों borok sengmungkhe abono sabo tiprasano phiyoknai sabo mothangnai ei bo lamatwi जों phiyokjaknai obono borokni sengmung tei naisingui tongmani hingke जों nukha tabuk chini bubagra maharaj bono nasinglai जों jotono bini ukologo no roktharui rogirlai tongo tiprasarok mothangjaktong tei tiprasarok phiyokjaktong hnai sengmungkho abose tabuk जों o lamotwi moda mothangjakno hai keba phiti phiyokjakno obose chini jotoni wana kukmani obono जों thanayo khanaka February March je borgni accord science no tei tiprasarok jotono excited donglaijak tei khaba chalaijak joto tiprasarokno tongthoklaijak जों phiyokjak sanai जों mukti mansanai hnai ani sananai mekobose ang chini maharaj ni party tipra mothano hamya samani boya tei CPM Congress BJP IPF ti ke bono hamya hnai sukulognani tisanani aboy hamya sanani musungyang kokhe obono ang social media ni bisingtwi nai tongo je sabo kubui sabo samung tangai tong kubui sabung tawi tong tei tini ang norokni o channel ni bisingtwi obono sanani musungo जों थानाय 2018 नि सिमि जों खोनाका सिनि NC सारनि बिसिंतै तिनि मेबार सानि बिसिंतै 2020 सो जदिनो एडिसो BJP IPF टी सरकार गठन खायका हंके सिनि TTC इम्प्लिमेंट नाय तै सिनि आतिप्रालेन मानै थांसनाय हनै हिंगे नाय नायखि जों लोगो जतनो तिप्रासन मोथांनानै लामानो ख्लाय दङ हंकाय बस बो जागो फेरलाय दं IPF तिनि नाहारमुं जे सामुं तांगनि तांबोटां तै ताबुक तिप्रा मथा सिनि बोबाग्रानि पार्टीनि सामुं तांबोटां रमथै आं बलाय साक साक ani ব্যক্তিগত তে ang wansukmani ang obrono ma sanai 2018 o sini NC sarno bobagra samani ba kabangma borok samani tongo kamon chaile bonduk pai hani samani ko
त्रिपुरानि माया फनो सरकार आसुगुई सरकारनि मानथाय सक्तरक नायतंनाय हिनै से सरकार आसुगु हनै हिंकाय अबनतै नोंसों वान सक थाइनांगौ जत त्रिपुरा सरकबो ते आं साकबाय थानाय वान सक मंगबोनो तामने हिंके 2020 सो 21 एडिसी सरकार गठन खायका त्रिपुरा मथा आफुरु साका सिनि बुबाग्रा 2021 नि एडिसी इलेक्शन पाई बुडले खामनि रेजल्ट नि परनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मानि थांसनाय हिनि सामानि कक आ ककनो आं मुइतो मानो हिंगे ताबुक बो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बोया हिंगे सिनि एनसी सारनि सामुंबाय बुनि सामुंताव फेरलायमा तंसे आं सोंनाय खबसे हिंगे बोनो साका कामनचले बंदुक पाई हिनि सामानि कक आ ककनो मुइतो खैने हेकाय आं ताम हायमा तंगता हिंगा आबोनि बगे तेबो सोंनो खा सोशल मीडिया नि बिसंतै सिनि बुबाग्रानि पार्टी त्रिपुरा मथानि सामुं तांबो तांरनतै त्रिपुरालेण्ड एसेम्बली थांगांखाय विधानसभानि परनो जों त्रिपुरालेण्ड तुइ फैसनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुइ फैसनाय सामानि कग्र हिंगे ताबुक बो ओ त्रिपुरा सरक फेयक जगना ओले सगैया कोन हायमा तंगां ताबुक बो आ फेयक जगनि सामुंले तांजे कोन हायमा तंगो आबोनि बगिनो आं जर जर ब्लै खादु खोनांगौ चिनि त्रिपुरा सरक सय लामावदा जों हिमलाय तंखा ना लामादा करलाय तंखा हायके आं मावान सगो गाबोनि बगिनो ब्लै वाना जगनाय कक नायदि त्रिपुरा सरक जे 2018 आईपीएफटी सरकार गठन खलाई तुइ फेमनिया गलो ताबुक लाई थानाय एडीसी ओ सरकार गठन खायका ते तिनी 2024 लोकसभा इलेक्शन गानाय तंखा हिंगे ताबुक जरासिनि फेयक जंगनानि ते यगनानि लामा सय जों हिमलाय तं अबस्यां जत त्रिपुरा सरकनो सोंना मोसंमानि हायसि ते सायमाना मोसंमानि के कसारो किसा सोंसिनाय ते सिन नों साय थांमोननि आईपीएफटी नि त्रिपुरालेण्ड ते जेता त्रिपुरा मथानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बोले बुसुक फेलाय मुं तंगोइबा कतालके संसागा नांखा आव बोले नांकुमानि कक नानो संका आनि साजकनाय केबसे त्रिपुरालेण्ड ते ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड फेलाय मुं तो आं बयबोसो तै खाना ते बोसो ते मुइतनारक दं आं सिया आं निउस तै सिनि बिसिंतै खानामानि ते नकमानि जतिंक बनो पहिला सिनि बुबाग्रा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानपुरुतो बिनि कोनो सीमा रेखा करै आफुरबो सामा खानाव म्यानमार बांलादेश ते आसाम आमहायरक खैनो जों सामा खानाव दिनार पर दिन तरक तरक बिनि सालायजगि फेमन नगौ जे विधानसभानि सकां एडीसी इलेक्शननि सकां कक रिमानि कक सामानि माने कोनो स्टैंड करै थाइसाफानो अबो जागाव बाथागे बिनि हायसे आबोन बेगा आ ककनो सामानि बा बनो साया सामानिया ते हामिया सामानिया इनके आबोनो तै आं साक साकचों बखरगो वान सगै मा दं ते आनि वान सुकमा ते आं बुजिमनते आं सारानि मोसंमानि हायसे इनके अबोनो इनके तरक तरक बिनि सालायजागै थांगो तिनि जरा कोनो स्टेनस क्रिखौ नरक नुकना सुदाबानि ककिया जतो सोशल मीडिया नि बिसिंथ आ कक सोंग आसाय तंगबा ते आबो आनि बाय थांनि ककना आं साय तंगो बपइला सामानि कक अबोनो थाने लोकसभा ओसिनि महारानी प्रज्ञा देवी न कांग्रेस नेंगी बासारिखा आफ्रोबो आईपीएफटी बाय कॉन्टेस्ट खलायका फाइट खलायका ते एडिशो बाहायनो आईपीएफटी बाय
fight khlaika contest khlainai IPF ni aprun chimina truk normai phairaka tei komi phairka kok ke obose ani joto bujimani chini sar NC tei chini sar mebani bisingtei jeng saiman mani IPF ni Tipraland abo ADC election ADC o sarkar BJP IPF ti jot sarkar gothan khaigang keno sini TTC implement nai tai sini Tipraland abo ungi thangnai truk khnai samani hingga ani tabuk sak saisung ni wansung munggo bono ang nukjago jodi no ADC o IPF ti BJP sarkar gothan khaigang keno sini Tipra sarok phiyokjaknai tei develop nai hingke bo tabuk chung o develop no ka sunai a develop no kebing nai to Tipra mothani je samung tang butang borok no kebing tong ma hema tong ani je baithang nugui tong mani tei ang khanai tong man tei gaboni bagai tabuk bo akong no kok singke ba je tabuk borok ni accord sanjo tongo linguistic land right tei social economic aborok ba sini NC sarni high power modality committee no khobjak bla abo bai kono pherlaima krei kotal khetaisa bill khlaijak mania te abo dabi tihajak mania abo sekango no sini NC sarni bisingti no khalai paijaka tei abo committee khai paijak khaise a committee ni samung tang botang rok already solui tongo khlaijagi tongo haise abo ni bagai abo kono katal khai sengman mani ya abo ni bagai o ADC o jodi no IPF ti BJP sarkar khai jeng o develop no khlaijang kai ba afron develop na amung inka o develop no je kebingi ka sujagi tongai kitabo sini Tipra mothani bisina ka sujagi tongmani haima tongjawang aboni bagino tabuk busakango sini khana aikisi election hinimano sini Tipra sarokni sungmung obono kabangma social media ni bisingtei soi sini thinang sini phiyokna lama orasing himbuitong paitha kokhe obono haise abo ani thani obono sungmung haise je cheng tabuk sini Maharani Kiriti Devi Debrahma bono riwile cheng tabuk phiyokjak sanaida na yok mungman sanaida ani saksani sungmung borok ni thani raj tongo je joto borok ni thani no nung je khlainang sama khlaidi je sapati phara nung khlaidi abo ni thani raj tongo ka abo ni bagi naidi seng thancha nei jengno Tipra sona phiyoknai jengno lama tui phaika de jengno poila hoite paithak nei kok je sai tongmani chini bade te kri khani sai tongmani nai di jengno go obo hai kono din phano oi mani haisi tamni hingkai je borok harassment khane je borok torture khane je borok no bupre sapre khlainai je borok no amo haike harassment khlainai bhai ki nung dafani kok saimanai te bhai ki nung chamung tang ui manai aboni bagi sini kha khlayo sini madam patal kena bo BJP party o mathangka thangai ajagaw chamung ma tangikha aw sudu bini kokya naidi ang ekdino mahaino ADC election ni sekang angor party IPF ni samung khlai tongmani ang bo bahaino kha ADC election o ani nok sokjakha ani nok huk paikha haisi sini Gita madam te sini member sir o 29 Maharani constituency bo apro fight khayo te bo apro chini Komal Kolai sir bai boro fight khlayo te bo jidilia chini Gita madam apro ani nok hok mung sakri khaisi awni bagi
ang nijibo tabuk ang neutral tongo ang na BJP na CPM na Congress na IPFT na motha ang kono party khlaya just ang public hisabe ang nai tongo bo party singo mothangnai sungno lama rinai ang nai tongo tabuk jora naisingin tongo nayin tongo jeng bo lamote yoknai obono ani lenglawi tongo ni jora tabuk haise tamne hingke angtebo sanamung somaka haise borok no obo haike bupra sapra nok hok sogui khadoko phanangui khayogribui borok kundin khakchang mangala khaise je borok sakni dofani bagi samung khlayo sakni hani bagi samanthani bagi samung khlayo abo keboya kebo kebengi haise abo sakni borok no kebengo sakni borok no abono lama sekamani chaitogo haise aboni bagi no teibo ang sanani musumaka haise sini tiprani tiprasarok je politics thungmung aborok belai saya borok no khadu ko phanangui borok ni nok huk sogui tiprasarok ni manthai soktai no mannani hinai kundin awan sugi meya tei ning bo hamkrai bo manthani ning manan bagi samung tangai tongma klaiba nini tiprasarok ni je tongmanon sining sekmai tong hangkai tei ning bo manthani ning nahi tong jefru hamjak ma phayo jefru khamani phayo afro borok thanjango afro borok growth dungo je jara nasle o joli o nok huk sogo torture khlayo harassment khlayo a jaga bhaike borok khaba thaknai bhaike kha thanjangi manaiba inka aboni begi ching 2018 jefru BJP IPFT jot sarkar tui phaika a jaro kebni nok huk sokjakha bujakha pokhiri o bano bithiri jakha rabar bagan hori jakha amo hele krei amo hele ungya tamnike jeng nugiman kha jefru EDC election 2021 paima pore result ni porebo tiprasa nok huk sokjaka brei pregnant lathri jakha buini bihik bai abo sakai kamong kok haise abo to social media senuk tongo buini bihik bai chasmai tongmani buini nok dalan tanglai mani building tanglai mani gari gora palai mani abo to ADC sarkar paimo porebo ADC sarkar gothan khama porelo khanable sini khanaka abo ani kokya haise abo social media tinung mani kok sang sai tongo sini additional CM sini Purna Chandra Sar buni nok ADC sarkar phai 6 mas ni yagulo na bod 2 tala building ti saka khanaka sini o constituency sini Sar Kamal Koloi bini 2-3 ta gari Scorpio rok ungkha nai tei khanaka sing kabang ma sini sini Suhel sini Raja Rasbari ni abo haingkha nokla haingkha bini nokla rok beba no tiles mai mang khang khanau abo to os ungko nuble inke ojo to obo to tiprasarok ni hamkrani samung hayama tawang haise aboni bagino ang soi sewansogo IPFT no tiprasani soi mothana lamano khlai kalang kha nei sini NC sar te azoro asake hamjak laikya asake naka laikya asake jeng thanjang kha obo to kono na hime haise ke borok pora abo ihi hinimaya gam nuge ang obono belekana hamai maro thuithamoni yagulo bosini NC sar na haise o lama kalangi thangka o lama bade te kono lama krei haise tini chini Maharaj Babagra je phaimani tui phaimani bine party bo abono tiprasarona mothana ni je sai phaimani aboni bedak nongkha haile aboni bagile angbono hambaisir kulmaya sini NC sarna haike borodok jeng tabuk bo lama korlai ni tongkho
tei kelai tong honi ma hono ang ani sak wansuk mungo. Engke tabuk ni luku soba chongmari o chongmari rok ni situation rok le bahai ingjak sar nungle. O haina hai sanaklayo ang to tam sanai kwbangma social media ni bisingtwi abo salaijagani tongo tei share laino tongo borok जों नखा थांनाय लाइट थांजाक एडिसि 2021 एडिसि इलेक्शनो सिनि एमके सार तै बिनि वाइफ बिनि फेमिलि बरगन तैनाय सिनि पार्टीनि आइपिएफटी पार्टीनि बिसिङाव सालायका फेमिलि पार्टी हिनै तै गोबांमा बरगो साका फेमिलि पार्टी हिनै इनके आबनो तै ताबुकनि ओ लोकसभा इलेक्शन कैंडिडेट नती वन सुने खांकाय कोनो फेलाय मासे गरै इनके ताबुक बरनि बिसिङो खोनाका कबंमा बरक रक सावो आबो जों पार्टी कायसाङै दंफानो जों बनले बुदि मंगला तै जों खाफुरलिया आमा हेरखनै सामानिबो जों खोनावो कखयाबनो बोतो छत्तीसगढ़नि हनि खोनावो ते आगि बिनि सिनि महाराष्ट्र प्रदेशनि बीबी कृति सिंह देब्रमा दंगो हनैबो जों खोसो खोनायाखौ आबो आं सायसनो खोनायां आबोला आं सिया आं गोबां बरनो सोंनाय मानि बुइबो सामा खोनावो खोनाया बिनि बीबी दंगो हनै एबा बाहानजो दंगो हनै गे खोनाका जे लोकसभा इलेक्शन गाना मानि परो आबो ताम सासनाय बोरैसो बरक सामाहाय बलं बिसिंनि मुसै पातै दे हिंखा ताम जानि हिंखा आबो हायकैसे पेप्लासे फायका कृति सिंह देब्रमा हायके सोशल मीडिया रनुखा बोतो देब्रमाया बोतो सिंह जातसे हनै बिनि एसटी सर्टिफिकेट बकरै ताई बो ओ त्रिपुरानि नागरिक हनै इनका आबनोतै गोबां बररक शेयर लायै तंमानोतै बो आं नायनाय मानि आव आं बुनि कक साना थांया आनि बायथांनि कक अबोतो आं निजि साक नवानसुगि मेया हायसे आं लाइ थानाय लोकसभा तै विधानसभा रगो आसे गनसुगिया फेबा गोबां कुखे आं मावनसुका हायसे त्रिपुरा सरक थांनानै एबा फियक जोंनानि हिंखाय सिनियानुगिया फाइ फुमो थांबायनो एबा फियक दे मान फाइनो अबोसा आं सोंमों कतर जतनि साइ कतर को हिंके बो सिन बुबाग्रानो सामानि गोबां बररक जेजारा गुबुननि पार्टी खायतनरक बिनि पार्टी वो जे समर्थन खाया बररक अरे बो निजिनि मानि कक बरक माया कान बरक कानिया हा कक बरक साया जों बनदा बिसास खायहनै जेबनो लगिरिया बरक साइ दंगो हिंगे ताबुकले बरनो लगिरिनाय बबय माइख्लाय थांसा सानाय बरक से साइ दंगो आबो आनि कगया हायसे हिंगे आबनो तैना आं तिनि मासाका जे आबो आं निजि बनि बुमुं खानाया सेहारा नगिया ताबुक sang सिनिउ ते साइमनो ताबुक सिनिउ हमपान आं बिनि बुसकांगबो थाङै नगियाखौ बिनि कक लाम बो खोनायाखौ हाय कि बनो भाई क्या आं आसा खायमाने जे बो त्रिपुरासा निबाई कक सानाय ते त्रिपुरानि त्रिपुरा सरकनि मोथांजों लामानो फनगै दै फैनाय हिनै आबो निबागैनो आं नखा गोबांमा जेनि इन्टेलेक्चुअल पार्सननि बिसिङाव त्रिपुरा मथावो गोबांमा एडवोकेट दंगो डक्टर दंगो ते आबोहाय लीडर kaham दंगो जेनि सार बिकेर आंखल संहाय जेनि सार ताक त्रिपुरा मथानिनो जेनि सार मेबर कुमार ताई जेनि सार एन्टनी सं एडवोकेट बरक तो हेदा इते गोबांमा आबोनो कारि बांमुं साइमे आमाहाय रक दंना गोबांमा kaham लीडर रक दंगो इनका बरनि बिसिङ रिखेले ताइसा ओंखामुं हायमा दंगो ता बरक निजिनि कक सानाय निजिनि कक माननाय निजिनि गामि पारा साइमाननाय त्रिपुरासानि पारा कयता दं कायबसुक खुंबसुक दं आब्रकसे साइमेया बो पारो थाङै कक सानाय
abrong tei belai wana wa haise haiki boda sini soisi motangjak nani lamo sono toneri nai na seng kuno lamao khiklai no abo hai kaisa ani wansungmung ngei tongo jeng khanaka social media roni bisingtei nukha tei bini kok samani tongmani abrong tei nai nai khewan sunai ke belai khomkhoma tongya tei bini qualification rokbo 10 pass khanawo hingka abo busu kubuyang sia hingka asa khayo kabangma borok rok no salaima khanao tei social media ni bisingtui hino go abo hingke abo busu roti borok thani effect ni tongkha abo lang sia ani sakbai thangole ang bale kha theija khaima tongo hingke jeng soi lamo da himui tongkha na lama da korlai tongkha haike obono tabung no wansungna jora haima tongo ani bagai haise hingke tam sasnai abo to baithani kokse ani saksangni byapar se saksani kokse tei joto ti prasarok tam wansugui tongkha bole ang silia ge belai ke hambai sini takuk eba sini sarno saroton dembormano bo belai nangkumani kogrok saka sini tipra go bahai political situation cholaitong chei tini thinang ni lama bahai ke samkhai ke sanai botrono tui kwamana saka angka je nirok sini thinang channel no nai tonai joto takuk tei bukhok song nirok sini channel no subscribe khaidi like khaidi tei comment khaidi nirok kabangma video kotal lok nugnai joto no hambai khulumkha।